sasalithuba kubonga nje nekubuka ukuthi iminyaka lengu-40 live lendeni mathapha ke lidolobha lelichubeka lakho umnotfo lakhe lelive lakangwane ngiyabekisa nje nasibuka i-GDP yale live lokunenge chamba ku-manufacturing and mathapha ubhizi ngale manufacturing akusilo lidolobha lelingathi latiwe ngema-mall nani nani latiwa nganama-factory. Ngingakubala ukuthi-ke kule minyaka lengu-40 imisebenzi ngeke ngithi triplishile, it has gone by over 40% above lebengiko kule minyaka lebeyikhona of 40 years ago. Nema-factories lakhona they've multiplied by 70% by our statistics lokukhombisa ukuthi idolobha liyakhula. Akhona-ke ama-factories latalelwa kangwane akhona siqhamuka ngaphandle lawo latalelwa kangwane ongasesekhona kusedengile kuyavala yasishiya 40 years ago lokwelekile angetekile. Lengunawo futhi nalawa laqhamuka ngaphandle ayachubeka ahlale la dolobheni, which means Mathapha has played a crucial role in hosting them nekubambisana nenkampani efana bo-IPA. Kulamalanga nje sikhuluma kunana i-RSTP, i-Royal Science and Technology Park, that is actually in our space. We are saying it's because Mathapha can actually host and has all access in terms of infrastructure labangawadzinga nabasebenza la dolobheni. Ngicabanga ke lokunye lengangeta kule dolobha la kuMathapha si-connection yase-Durban, because railway wethu lo la kuMathapha is one of the busiest in terms of a dry port that connects us straight to the sea. So Mathapha uchubekile wabangiloko, and we thank His Majesty for making sure that Mathapha continues to shine. Unomnyaka lophelile, I think about 6 or 7 times ingwenyama inyathele edobha la kuMathapha itohlola nje kuchubeka kwemisebenzi nayo yasho yathokoda ukuthi na umsebenzi yaqhubeka idolobha liyaqhubeka liyathuthuka. Siyabonga kakhulu. Sengase ngisho nje nami ukuthi happy 4040 bayethe Your Majesty.